Woi. Naon? Teh gebis. Bisa ke bawah angin. Puasa. Puasa. Puasa teh. Iki puasa teh. Puasa. Itu soal itu. Ulil. Pak Guru ulil gising. Apa? Kumaha cerita nanti kumaha? Kumaha? Apa? Aku puasanya tak kuat. Hah? Teh kunaon teh puasa? Halus tak kuat. Lel. Kenaon, Lon? Biasa. Hei. Kenapa? Puasa teh, Lel? Ante nyidu? Teh, Pripat. puasa teu? Tuh. Siki puasa teu? Tuh. Emang apa teu puasa? Kapal. Naon? Non, Sekemi wae. iraha ngemi, Ngeminya? iraha tadi ngemi teh. Hah? Ngemih, Lin? Siki teh ayeuna puasa teu? Beneran ah? Bener. Emang apa teu? Apa? Kenapa tidak hiji? Nah, teu puasa? Tete apa? Tadi kekeripik kentang be aku si itu. Nu saha gitu? Si Idan. Hah? Fitnah. Terus naon deui? Ih bener. Ketika imut. Ada lagi ya etik. Amanya eta keripik nu saha? Idan. Fitnah, Ah bohong cenah ge. Bener. Lutik siki bohong. Fitnah. Bener Kang Ulu. Bener. Ayo Bang. Oh, ada ya. Tadi iki dahar. Tadi subuh. Nih, ada gitu. Hah? Ngenong di mana?